Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Jylla Mekhalia kala simentalang haka jing Rakhe yaka National Voluntary Blood Donation Day arajar arkuwe hakaba kisamla kilawan chakmat banok senyang yala kejong kasnam. Ya kene ka program bala penyet da ke Mekhalia AIDS Control Society lapenlong hadon Bosco Youth Center Shillong. Usampat Kumar IAS Principal Secretary Health and Family Welfare ulalong kum ukomsan. Layadan lang ka R Alia Project Director ke Mekhalia AIDS Control Society, Dr. M. Mauria State Tuberculosis Officer, bat kiwe-kiwe. Hakana kasngi la samru ya ki kusnam syaki kenhun ki balong tista hak banok senyang ya kasnam balasam da usampat Kumar.